To je ono što smo rekli, dakle samim rođenjem mi već imamo prava. Milane, da li ćete mnogo toga izlačiti tako da ćete biti? Ne moja splašiti. Ja ću praća najbolji svim uslovima na sve ljude koji su u nadležnosti jedne države. Ovo otvara već novu temu, a to je da se prava poštuju ljudska prava uvijek. Pa čak i u slučaju rata, pa čak i u slučaju da zarobljenik postoji određena prava koja se moraju poštovati. Ali to je već jedna druga tema koju bismo mogli da uredimo kroz neku drugu radionicu i da napišemo biografiju. Da napišete biografiju. Ovako, Štefa je rođena u Varšavi 1911. godine u oficirskoj porodici i otac je poginuo na istočnom frontu 1916. Ubrzo nakon toga i majka je umrla, srce prepuklo onako kao u narodnim pesmama. I ona je tako još tada kao malo dete od 5 godina imala priliku da shvati sve strahote rata. Odrasla je kod tetke, ali je mnogo veći utjecaj na njen razvoj imala sluškinja Jevrejka koja je radila kod nje. Mogu samo da vas uzmem. Znači vi pretpostavljate da je njena prošlost i nedostatak porodice u stvari nju negde odredio kao jednu humanu osobu koja će u nekim budućim strašnim, naročito ratnim situacijama umeti da se postavi drugačije od ostalih, jer ima tu empatiju, ima tu sposobnost osjećanja i brige za drugo. Kad je umrlo nam onda je shvatila koliko znači jedan život. Koliko je svaki život zapravo značajan i bitan i koliko utiče na život drugih osoba. Također značajno to što je ta sluškinja kod njenih roditelja koja je odgajala bila Jevrejka i već tada je odrastala sa nekim ljudima koji su drugačiji i uvidjela da su i oni isto tako ljudi. Bilo joj je uskraćeno primanje posle rata zato što se otac borio na strani carske Rusije, morala je da radi kao vaspitačica. I negde u tom periodu između dva rata upoznala je svog muža Jiržija, građevinara, i dobili su dete. Međutim, muž nije otišao u vojsku kada je Nemačka krenula u napad uprkos protivljenju Trećem rajhu i oboje su bili primorani da rade u fabrici oružja.